Mayam Bukrumzari don English Impact News nei Raj NONGTHOMBAM aspiring candidates ta Mayam Butram Nokchari Lakatori Batara Matisuba Manipur Legislative Assembly ki Mikhalda Saruk Yaga da Batongan ba Mirep Singh aduga tongan ba Party Singh Makoi ki vision Makoi ki agenda Mayam si khano kita makta putok chapa thoromni aspiring candidates aduga ngasi ki aspiring candidates ki thoromsida lengsendro lebiriba guest asina hantak ikoi koi na sem khiba koi Manipur ki regional party amo hai batare koi People's Resurgence Justice Alliance sam na mayam na PRJA hai na su khangna riba party si ki convener su oibiriba at the same time thangwi ban assembly constituency de ki hai riba party si ki candidate oigani heduna chongthok pirli ba dum laba koi ki oja ERENDRO LEICHOMBAM ni hamta da oja ERENDRO Butram Nokchari welcome to the show appreciate you joining thank you Raj thank you for inviting ado aham mutta daina oja ERENDRO da khangja ninge se koi ki anoba party hai batare Manipur gi handaki mikhal sida maro ina Congress amdi BJP gi yam chauba fight ama legani haiduna public ta lenari ngai sida koi gi atoba party mayam su leri national regional mayam adu koi gi PRJA na no bom tholai se masi gi concept se na kaino idea se kaino why PRJA why not the existing parties kari gi damta anoba party masema mathau tarkhi bno haibse dagi hobiraga aduga kari objective missions lei bibugi adu kitang haibi akhoi gi Manipur da hojik yam kanna election haibse binary oina Congress amasung BJP gi marak se da oigani haiba pot se leiba adubu akhoi gi Manipur gi oiba akhoi gi isa gi oiba haiba voice se sum pictharak ba Congress BJP haibse di akhoi gi national party ni party sing gi high command sidi New Delhi da oirga laibni akhoi gi Manipur gi oiba Manipur gi domestic interest pu ngak pangam gadaba adugumba yam akanba voice ama tangai phadabra haibagi wakhal laibdagi akhoi gi naharol mayamna semgat khiba adugumba anoba party ni PRJA hana haibiri se akhoi gi party da yaubiri se ahalaman ga mayam ama tana jaraga su laidiba candidate laidiba membership se ayamna 45 years tagi hena hendaba adugumba yamna youthful oiba Manipur ki new voice party ne na khoi na object mayam gi mafam da thamjari okay na sing gi bhai tare 45 ki makha da leba music ayam ba members oiba aduga candidate oina su tholaka dorib ne andaki mikhal sida adubu khoi gi hojik lariba BJP amadi Congress ki ngasai su takpi khare khoi binary oiba mongda election se fight to gi mami tar pasida PRJA gi marai bag hai tare PRJA hari party se gi marai bag se kanai phau bole ge kyam yam na winnability ki chance leibagi adubu hojik phau gi oina di party se ngor matungda PRJA gi oiba ke tar yam symbolic oiba miyam da awareness pi bo boiro amo boiro ka hena public domain da lakpo udabase taw but torbo ya adubu madu yam larger scale lo urakta base aduna su mayam da PRJA haiba party am lai haibasi khangba tar su ka hena madu gi damakta ke tar interest yaw ba haiga drana tar ka madu gi maram da wari sana ba pau base ita ta da ba kari habini masi maram se kai ne khandi akhoi gi party se yamna nobo party ni Congress BJP yam sang na Manipur da su rule tawraga la ba duguma party ni BJP di rule tawdri Congress yam sang na rule tawraga la party ni aduna yamna entrenched oiba aduguma situation am khoina encounter tawjai more or less yamna free oiba media samna hairaga di social media hairaga di akhoi gi PRJA hariba akhoi gi party se yamna prominent oina lay adubu ate top media print media amasung local TV channels adi mayamna kaya taba yogdribra haibisi so ai isamak na yaje masi akhoi gi long term plan akhoi party gi long term plan se masi jahi manga gi tara gi nasade Manipur gi oiba siguma voice Manipur gi interest pu ngak pangam godaba yamna inclusive oiba party ama oige haib targeti magi yumpham magi foundation se yamna strong oiba ma sangbra haibagi wakhan se leijaraga 50 years 60 years ki plan toraga koina party se yamna chetna yam careful oina semjabani akoi gi ayamba campaign se yamna so rally nachadraga su akoi gi leirak da changaga laikai da khun da yam pick na one on one oiba dugumba process ta yam grassroots level gi oiba campaign ama khoina chathajari masidaista khoi gi mi lising manga taraga tillaga khoi gi Amit Shah ji naga la kanda khoi gi tau khiba dugumba grand show do adu yaujdraga su yamna solid oiba yam organic oiba mong da khoina khoi gi party se semjari hojek adu
my faith is that long term the masisina long lasting oirakani Okay. haibagi thajabani Okay, long term ki khoi objective am thambir hai tare ado short term ki hai tare handki lakadri batarama tu suba Manipur Legislative Assembly ki mikhal si dadi praja gi marai bag hai tare party si gi masi karai fawba positively ubi bagi mas handak si khoi candidate kyam thatu pi khan biri thatu targati hai riba candidate masing si dagi kaya mukti mai pak tong malin na hujik tagi khan bi balai kari hai hauji akhoi candidate manga lai chare we are also not ruling out the option of getting into a pre-poll alliance. Pre-poll alliance su ate topa party ga laibigi phibum do adum akoina ujai. Candidate manga sigi manungda kaigumba candidate ahum karakuta agati we will consider that as a big success. Aigi ishama ki party convener oina aina sum observe tawjarabda candidate manga sigi manungda yamdrabda ahum di kagani haiba adugumba estimate ama laijai. Apart from that akoigi party se yamna long term plan amada aina haijabado adugi matungina grassroots level da mayambu awareness ama piba mayambu information sharing ama tawjaba adagi akhoi corruption have se Manipur gi muthat se have targati kamain tawraga political consciousness se porkadage have sigumba activity da akhoi yam kana engage tawjari hojai. Okay, adu hoje khoi candidate manga hoje phoki onadi leiren takberi manga se khoi na sum khangjabada khoi oja ERENDRO am leijare khoi thangwei bane sidagi ichi Sharmiram leire aduga ichi baby am su leire adu hari bisik maruina kari constituency dagi ogedu bana hoje candidate manga se akhoi gi Senapati dagi yauri adagi Lilong dagi yaujari Wabugai dagi yaujari ate topa akhoi gi praja gi candidate oijage haiba candidate mayam leiri akhoi gi sigi list se final di tawjadri adubu we want this election to be a starting point. Okay. We are not looking for you know yamna pak chaw overwhelming ahong ba haibisidi yamna gradual oiba process dina akoi su yamna realistic oiba mongda thokcharakpani yamna idealism di akoi gi party se yamna big thana pathoga leijaga su yamna pragmatic oiba steps laukhatlaga engagement hauji chathajari adu mamang da akoi ise samrana lakpa matam da su takpiram basi handaki mikhal si akoi mai pakna badi aroi ba thar dana honagani di takpiram adu bu karigumba mai pak thaba taraga su koi handaki se mai pak thaba taraga su mathangi leirina haibagi indication amadi pirami haibetare even lok sabha mikhal gi bo haibe pongdok piram belerame so jam yeng matam da koi handaki oiba election se da ka hena hadi positive oibida bagi mami so haibeta mali hadi kenorom do ina hadi akoi handak ta party se haubani na handak mai pak thaba taraga su tung da so da par na bagi damakta yam phaba party ma sem bagi objective rom da oina hen meng jang bi mali handaki mikhal se da di ka hena meng je thambida prakari habini handaki mikhal se smai tawjabani akhoi gi message ti mayam ga coalition am semba mayam ge engage tawjaba. Okay, mayam the information sharing education gi process am chathaba karigumba for example thangmaiban kendra da ai sama candidate oina song thokchari thangmaiban gi yum khuding makta ai hana changjaraga akhoi gi party gi oiba ai gi isa gi oiba message se mayam to share tawba ngamba adugumba phibam se lak matam da I am 100% positive praja miyamna aphaba achumba yam thamoi sengna vote lepa haiba candidate to the soidana sagot pirakani support tawbirakani haiba se sigi ache pathajabadi lengdana leijari aduna akhoi gi party se political party sem ba haiba se chahi ahum changnarim ne ba akoina tha ahum da semjarim ne yamna velocity yam wangna lakpa akhoi gi momentum yam leina leiba akhoi gi party ni masidai sida akhoi gi message se akoina share tawbuse media na su social media na su local channels in su adagi civil society mayam na su kaigumba akhoi gi message sharing sida kaigumba kitang mateng pangbirakpa facilitate tawba taragati praja miyam na aphaba candidate achumba candidate aphaba party Manipur gi voice of a party da soidana support tawbigani haibagi thajabadi achetpa leijai. Okay, adu koi keno dong lak sagi koi kendra da hai tare koi thangmaiban assembly constituency dagi
candidate oibigani haibiri oja irendrona adu targadi khogi mayamna so haipet thangbiban kendra gi ayam min miyoi sing nadi hai tare voter sing nadi loi khangbir masu yare adu iba targa sunga sigi program sigi tanja laujaraga khogi oja irendra si kanano karino kanugi khoi praja party ubudi convener ore sina tabada khogi educational oibe yai professional oibe yai kari kari background loibe ba duga kari damak tam mikhal da lagi hai na khanbi haigi sigi wakhal ji kamai lakibno majur kitang tak kitang personal oiba hai tar personal oiba hai tar biographical oiba mo ai se lai ai college tagi horaga BA MA se America da tawsarakpani class 6 tagi horaga sarkar ki mateng lorga scholarship fangjaraga Delhi dagi tamjarapani Delhi dagi California dagi Cambridge Boston da koi ki US ki oina world ki oina yamna top oina lairiba Harvard University dagi economics ki degree am lorga thokjarapani masi ki marak sida World Bank ta matam kara sahi ahum mo ai fellowship tawjarami United Nations da su consultant ama oina ai thabak torbagi experience su leijai marak sida Manipur haiba laibak ima ipana poklamba isana poaga zawrpa mafam se kawba ngamjade America da hojik laibiriba Manipur macha mayam Europe da laibiriba masigi aina faujariba feeling je mayam oina phawbu feeling ni Cambridge Boston da lairing da ai hakna advocacy group ama hudokchaki Manipur International Center Manipur International Center se Manipur gi laiba laiba ki oiba adugumba issue mayam se pukhalaga ai hakda mafam da chatlaga Manipur gi matang da Manipur gi lairiba issue gi matang da wari sananjai lecture tawjai aina chachagi mafam se Harvard University Cambridge da laingai da Boston da laingai da University of California Ashoka University of Chicago world gi stage da world gi international forum am da akoi gi Manipur gi posaksi issue mayam akhang hai mayam da grassroots ki civil society mayam da share tawjagi masina ai hak ki aina sum khanjabada political journey political journey se akoi gi Manipur gi lairiba youth sing da su ai hak haichen university akoi di Manipur haiba lebak se hek popudagi political oirabani political oizaro habisi yadrabani akoigi leibak si political conflict leiba mafamni political issue mayam na yomaga leiba mafam sida neutral oijage haiba pot si yadrabani ahangna sum America da abroad da matam khara Japan da su leijarami leibak ki pot si sum buthor matam sida ai gi pungning da phaujaki Manipur gi oiba pot kaigumba aina Manipur praja gi oiba thabak aina pangthokpa ngamagadi yam penjagani da haiba feeling ama pokchagi sigi feeling se khoi mapanda khoi Manipuri diaspora mayam oina khangbi mangatani sigi matang sida khoi gi Harvard University da aina tamjarakpada India gi khoi gi caucus ama students union ama laijarami obviously laidi Harvard India caucus India macha mayam I hak se notice tagi ai ithanda ne yaugjarami se mayam na notice tagi yamna unique oiba Indian nama lai interaction to matam da mayam na nominate to biraga election to ga ai hak se Indian students ki leader ma president ama oina elect to bigi basigi experience se koi I felt very honored but I wanted to lead the Manipuri people. I isagi oiba akhoi gi Manipur gi praja ichi naw mayam gi marak da ai thabak tawba pamja yamna ingon da poksa gi bado sigi pose laibadagi Manipur haiba ai gi imalai bak sida ai hallaga praja gi sewa tawjarage haiba wakhal ma yauraga pumnamak America da thadoga ai Manipur lakjagi bado nakpasi karam kanda 2013 da laksaki puna mutha 2013 dagi di ai hendre adum America da su 100 adum leire college ma ahak na khoi gi team ama toraga start tawjaki college gi maming se Pragati School of Management notice ki leiriba awang nungpu ki leiriba naha mayam se khoina education ama piraga makhoi gi employment makhoi gi career se semna na kan honaraga in the last few years akhoina Pragati na
angang chatre chanipan thabak hapchaki ado akhoi haujik su dum leiri ko praja mayam gi marakta akhoi ERENDRO na yamna naha hoina chongthok pi rai sibu kari tawrage haiba dum question amusu leiba ko ai hang na haijari sidi ai samak thika su tawr panate ai crorepati su na chade sunadegi college amal linkhatchabani youth mayam gi employment provide tawjagi bani sigi aigi leijariba background aigi competency aigi knowledge experience mayam se laibak sigi praja miyam gi damakta ai season ajage sigi chance ingon the PBU haiba sigi message puraga thangmaiban gi praja miyam da ai soidana door to door chachagadi sigi message thangmaiban gi praja miyam nasu thamoi seng na ngangpa language se tabi gani support dobi gani haiba gi achepa warep ama akhoi gi Hazaba ma faith ama yauraga ai thokcharakpani crorepati oire tikadar pesa paire haiga ai chongthokcharakpani okay anwai jai ta bada yam honest oiba khoi pakhumni bibri se adubo ai happy khangjir thamoi ban kari lekai di obi dino thamoi ban hijam dewal lekai degi yam nwai jai thamoi ban hijam dewal lekai degi ni aduga khoi malem ge tongan tongan ba mapum singda laik la su tamlurba thabak toru matungda aduga tongan tongan ba union dagi su कोई लीडर अमोइना कोई थबक तोरु मतुंग दा कोई मणिपुर मियाम के दमकता कैरो लेकाय के दमकता थबक खरदी तो कुम तोइना हाबगी वाकलोंदा मणिपुर दा हलक लगा कोई नहासिंग के दमकता कॉलेज न सिंग हांग मतुंग दा हंदकी मिखल सिददी मिखल से अनु मखल की मिखल अमा मथौ तारे हाबगी वाकलोंदा प्रजा फॉर्म तौखिबा अदुगा प्रजा सिगी कैंडिडेट ओइना थोपिरइबनी अदुगा प्रजा गिसु कोई कन्वेन ओइबिरिबा कोई ERENDRO लैचोंबमनी ऑन द नॉट तलुजे के ब्रेक के मतुंग दा कोई ओजा ERENDRO का सानगदा वारी म्याम जेरि ब्रेक के थंजरके इंपैक्ट न्यूज़ में तादरने Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Admission open. Royal Academy Wangjing की pre-nursery दे class 10 फाव की admission होजरे खुदोंग चाव सिंह दी pre-nursery की ओइना admission लेम न तौजगनी first rank ताव सिंह की free tuition fee HSLC exam दा वांगजिंग center की ओइना first ताव दा लुपाली सिंह तरा की मना पिजगनी salient features सिंह दी dedicated pre-nursery class compulsory computer education internet की खुदोंग चाव न चिंगबनी ngasimak लाक्तुना मिंग चनबियु अकुप मरोल की दमक Royal Academy Wangjing दा contact तौबियु एकी एजेंसी अतोपा हॉस्पिटल दा अरुबा फिबम 7 days लायंग की अदुबु मगत लगता बलक स्काई हॉस्पिटल दा पुरकना 50-50 चांस दा लायंग बा बरखी एगी एजेंसी अनोबा मको अमा पुक्पागा सब मानरे डॉक्टर साम किशोर बु हाइनिंगाई लेतना थगत जरी Admissions open. Temple of Learning School की admission होजरे लोइनना स्कूल लसेना चाही तरा मपुंग फारक पगी हराउ तया मफोंगदोक पग इरोइनना छात्र छात्री सिंह मिंग चनबदा खुदोंग चाव कयाम पिजरी खुदोंग चाव सिंह असि अककनब सिट खरखकिनी थुना मिंग चनबियु खुदोंग चाव सिंह से मांगन बिगनु अकुप मरोल गिदमक टेंपल ऑफ लर्निंग कांचीपुरदा कांटेक्ट तोबियु Aspiring Candidates was brought to you by Northeast Dialogue Forum. Welcome back. Adon engbir base aspiring candidates ni aduga ngasigi aspiring candidates ke thorom sigi aspiring candidate na thangmai ban assembly constituency dagi aspiring candidate amasu oriba at the same time People's Resurgence Justice Alliance असम बिदा प्रजा है खनरिबा अनोब पार्टी सिगी कन्वेनर सो इबिरिबा को योजा ERENDRO लैचोंबमनी मखाता नोजा ERENDRO द लाक्चनिंग से गोजा ना साइ ब्रेक की ममांग दा हाइबिखिबा कोई ठिकादार अमसुनति इसा से दुगा सेल यम पाइबा बिलियनियर मिलियनियर सुनते करोड़पति नते अदुबु लेबा के दमकता दा फब खरत तौजरम गे हाबगी वाखलोंदा कोई प्रजा की कन्वेनर अमोइना थामई बने सिदगी कैंडिडेट अमोइना हंदकी मिखल सिदा कंटेस्ट तौगेना थोकपिरपने ताकपिरियो जाना अदु मतंग साइज दा कोई मिखल सिददी सेल ची चंगबनिना मसाइगी कोई सेल की मतंग हाइतारे को हंदकी कोई डिमोनेटाइजेशन की मतुंग देदी सेल कोई मिखल द सेल चार्जिंग तौबसी यामना तौदौ मांद्रे का सुम याम हाइनरी अदो खरा मना हांदी बो हेंदोरी हाइबसु लेरी अदो मसाइ ओजान ताकपि की बता
कोई सेल लेबसु नते हाइबनिना करमना सेल याउद्रगदि मिखल से करम थेनगदि हाइब याम चावो क्वेश्चन अमदि लेरी करी हाइबनि मतंग स्वाइसे नहारोल सिंगिसना अखोई पार्टी से याम कन्ना सगत पीरी नहारोल नसु अखोई मणिपुर की नहारोल यूथ हाइबसिनसु सगत फम अमा संगी हाइबदगी सिगी थाजबसे इसाना चोंथोरक पतारगदि मयाम अमा मणिपुर की यूथ मयाम अमा इंस्पायर होरगा चोंथोकपिरकनी हाइबगी थाजब अमगा लोइनना आई चोंथोकसरकपनी अदुबो वोटर सिंगसिदि यामना लाइन हाइतारे सेल ना लियोर तो बुयाबनिना करी खन भी स्वाइसे सेल पीद्रगदि कोई वोटर सिंग से लियोर तो ngамदुरी प्रा ओनली आइडिया याम फजब आइडिया खतना कोई वोटर सिंग सी प्रजादा वोट पीनबगी दमकता रेडी होयगदुरी प्रा करी हाइबनि अखोइना प्रजादा हाइजरिसे अखोइगी पैसा पाइ पाइबा कैंडिडेट सिंगसना पैसा पीरगा वोट लैबसे मसी अरान बनी लैबाक की दमकता कथोके हाइबा तारगदि पैसा पाइरसु पाइद्रगसु मतिक चाबा कैंडिडेट अमदा मतिक चाबा मणिपुर की वॉइस ओइबे याबा पार्टी अमदा बो थादबियु करिगुम्बा कनागुममना पैसा पीरे एन खलसेबा पैसा दो सरकार की पैसा नहीं सरकार की ठिकादगी अमदगी पब्लिक की फंड की लूट तौरगा लौगिबा पैसा निना अदुम अखोइन हाइजरिसे प्रजा की पैसा निना प्रजा की पॉकेट चंगकपदा कैमता नुंगाइतबा तौबिरुनु अदुबु वोटिंग हाइबिसिदी यामना सेक्रेट ओइबा यामना पर्सनल ओइबा अदुगुम्बा एक्सरसाइज अमनिना वोट तौ मतमदा इसागी कंसाइंस अमा यावरगा लेबाक सिगी कथोपा ngамगदबा कैंडिडेट से पार्टी से कनानो मणिपुर की इंटरेस्ट कनगदबा पार्टी से कनानो हाइबा पोचे फजना भाव तारकांदा प्रजा मियामना वोट थादबिरकनी हाइबसिगी अचेबा थाजबसे कोई थमजरी अदो अखोई ओजा राजद पनबिगिबदो अखोई पार्टी फंडिंग से कमायना तौगेन हाइबसे आइना ngasi आइगी नाक्त पुजरैसे अखोइना मफम मफम खुदिमक्ता कैंपेन तौब चटपदा अखोइगी पार्टी वर्कर्स सिंगना वॉलंटियर्स सिंगना कैंडिडेट इसामकनसु सिगुम्बा अखोइ डोनेशन बॉक्स अमा पुरगा चचे सिदरिसे थारिसे 10 for change मी खुदिंगमक प्रजा मियाम खुदिंगमक लुपा तरा अदुम कंट्रीब्यूट तौब ngамगनी हाइबसे मसे अखोइना थाजै मयामना लुपा तरा कइगुम्बा अखोइगी कैंपेन सिदा कंट्रीब्यूट तौबिरक तारगदी कैंपेन दो अखोइगी कंट्रीब्यूट तौबिरिदुनसु ओनरशिप अमा लौरिने आइसु मोइगी पार्टी सिदा पैसा पीग्रबनी यावरबनी हाइबा अदुगुम्बा पावरलेस ओइरमबदगी एम्पावर्ड ओइरबा फीलिंग से सिगी पोच जो अखोइना इंट्रोड्यूस तौनिंगबा अदुना पैसा लौरगा बो थादबगी मुहुत्ता सिगी पार्टी सिदा आई पैसा थादरगा मणिपुर लेबाकी तमक्ता आई कितंग दो ओइसु अंगम्बा कथोगा इमा लेबाक से सेमबदा शांति अमा पोरकपदा डेवलपमेंट अमा पोरकपदा करप्शन लौथोकपदा आई मतेंग तौगे को हाइबा सिगुम्बा अखोई अफब मचेत खुदिमक यावरिबनी प्रजा खुदिमकता सिगी अफब मचेत से मसी चिंथोकननबा अखोई याम कन होनजरी चिंथोकपसु अफब मचेत सिसु चाउथोकपा ngамगनी हाइबगी थाजबदो मदु यावरगा अखोई कैंडिडेट मयामसी अदुगुम्बा यामना लिंगजेन लैबा वखन यामना चावबा कैंडिडेट गातने चोंथोकपिरैसे नाजिमा बीबीएना ओजाना पनबिखिबदो मागी बायोग्राफी वेरी इंस्पायरिंग अदगी अखोई अते अतोप पार्टी लीडर लेरिबा बोवांगखो अदगी अखोई इचे शर्मिला मसामकसु माना यावबिरिसे इचे शर्मिला सिदी पैसानसु लैबा याद्रबा सीबा हाइबदी अखोई डेड थ्रेट नसु स्वे तवे याद्रबा याम कन्ना इनकरप्टिबल ओइबा अदुगुम्बा सिंबल अमा ओइबा मासे अदुना अखोई पार्टी गिदी मांग सिंबल ओइबसे अखोई गिदी यामना चुम्मी यामना फैयना लौजै सिने अखोई पार्टी फंडिंग से अखोई ऑनलाइन दसु क्राउड फंडिंग अमा अखोई याम थुबा मतमदा हौदोकचगनी ऑनलाइन की क्राउड फंडिंग से मसी मयाम द सोशल मीडिया की थ्रू द अखोई इन्फॉर्म तौजरके हौजे हौजिकती सरकारना इंटरनेट बंद तौरगा अखोई सरकार की मते कितंग हाइजरबी को सरकार की सो इंटरनेट बंद तौरगा स्पीच सेंसरशिप तौरगा फ्रीडम ऑफ स्पीच से लौथोगा शांति पोरकनी हाइबसे अखोई मणिपुर सिना अहाम लेबाक ओइरमगनी मसी आइना याजनिंगदे अदु अखोई मपानदसु अखोई इरांग थोरक मतमददी अखोई कम्युनल राइट्स न कुम्बा लाकदोबा अदुगा अखोई incorrect information है misleading misguiding video images मैम create तौगदोबा circulate तौगदोबा लेक्तारगदी internet ban तौबसी मसी तो थेंगनाजै अदोय मतंगददी अदुगी अखोइने internet ban internet ban तौबा freedom of speech ban तौबसे it's a band-aid solution okay band-aid solution ni sahi tara manga prajana ningthौदोंना थांगतना sahi tara manga rule तौरगा लाकपदा शांति पोरप ngमद्रबा अदुगुम्बा
सासोन अदुगुम्बा सरकार दी हंदकी लाइबा इलेक्शन सिदा प्रजा मियामना वखन तौरगा अमुका हन्ना निथौ ओहेनसिरा हाइबा अमुका हन्ना अखोइगी सीएम ओहेनसिरा हाइबा वखन से याम मुन्ना खनबिरगा अखोइगी voting rights से exercise तौगदबने है ना खंजे ओके याम नमुना खंदा बिरगा exercise तौगदबनी अदुबो हंदकी मिखल सिदा हाइबा तारे मिखल मांगोइना ना मयाम नसु तुम हाइना बा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट तरेट क्रिएट तौखिबा सिना अखोइगी कांग्रेस हाइबा तारे यामना फेवरेबल ओइगदबा मो मा चखरे मरमदना अतोप पार्टी सिंग बीजेपी बोइरो अतोप पार्टी सिंग द मसीगी नेगेटिव इंपैक्ट लाकनी हाइदी वोटिंग से बतारे कांग्रेस रोम द फेवरेबल ओइरने हाबे वाफुम सु लेने प्रजागिदे करी वखल फग बिसा अखोइना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट तौगुनु मितु द प्रेस रिलीज अमा थोकसकी प्रेस रिलीज से टाइम्स ऑफ इंडिया न जो तुम कवर तौबिरै लोकल मीडिया न जो खर पाक साउन कवर तौबिरगदी अमु हेना थागा चगदबनी टाइम्स ऑफ इंडिया द अखोइना प्रेस रिलीज तौबसिदा ताकपिरै से कक्सिंग गुम्बा नत्रगा अखोइगी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन तौबसे याम वेल डिजर्व्ड ओइबा अदुगुम प्रजाना पाम्बा वेलकम तौगदबा मूव नि अदुबु डिस्ट्रिक्ट अमा क्रिएट तौगनी ना हाइरिंग ए द ब्लॉकेट काउंटर ब्लॉकेट तौरी मनुंग सिदा डिस्ट्रिक्ट तरे क्रिएट तौगिबा हाइबसिदी मसीजी की रैमिफिकेशन से अखोइगी फॉल्ट लाइन मयाम अमा इमर्ज तौरकनी अदगी वायलेंस हाइबा पोचे सोइदना इमर्ज तौबा याबगी सिचुएशन अमा क्रिएट तौरे हाइबसे अखोइगी प्रेस रिलीज से हापचाग्रबनी अखोइना तसेंगना हागदी प्रिडिक्शन की मोंग द प्रोफेसी की टाइप हाइग्रबनी सिगी पोच लाख तारगदी अखोइगी सरकार पाइरिबा पावर पाइरिबा हौजे हौजिक लैरिबा सरकार से रिस्पांसिबल ओइगदबनी हाइबसे अखोइगी प्रेस रिलीज टू द चपसाना अखोइ इजाग्रबनी अदबो हंदगी खोंथांग हु इज क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट हातारे डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमक पसी वसी प्रजागी प्रेस रिलीज कुंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिगरे हाइबिरे अदु नतबिदा कोई केनो से स्टेप सी मसी चुमियन खनबिब्रा करिगो मसी स्टेप से लौदब तारगसु कोई हानदगी डिस्ट्रिक्ट डिमांड तौरगा लैरिबा कांगु सिना तुम कोई मखा ताबा कोई स्ट्राइक है बतारे इकोनॉमी ब्लॉकेज नसिमो मयाम अदुम तौरतौ दिलेरे अमन नत्रगा अमन नदि तुम तौतौ लेरे मतंग से करी हैबिनिंग मसी की सॉल्यूशन है तारे 2014 दा कोई कांग्रेस गवर्नमेंट ना आंध्र प्रदेश से अनि थोना थुगायरगा तेलंगाना अमसुंग आंध्र प्रदेश सेम की the calculation was that this will yield dividends अदुबो they were very mistaken अदुना मोई calculation तो यामना लान की कांग्रेस की सरकार टू की अमुक सेम ngam की दे अदुगा चप मानना अखोई की हंदक की डिस्ट्रिक्ट तरक थोना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हाइबनी अखोई की रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ओइना खाइदोकपगी वानी अखोई की मणिपुर की ओवरऑल रेवेन्यू दी इंक्रीज तौरपनते हाइजरेबा अदुना अखोई की स्माइना डिवाइड तौगिबसिना होय खर कानाबदी अदुम कांग्रेस ता लाकद्रा हाइबगी कैलकुलेशन तो लेबगी थुगायरपनी अदुबु ममांगदसु होगी कांग्रेस ना सिग समानबा न्यू दिल्ली दगी होजिकी पोसिना न्यू दिल्ली की तौरपा अदगी डिस्ट्रिक्ट तरे थुगाई की पिसना को इम्फाल दगी मणिपुर की होबा अदुबु सिगी मणिपुर प्रजा से अखोगी यामना ज्ञान तादब नते मणिपुर की प्रजा हौजिक इमुंग खुदिंगी ज्ञान ताबा लाइक लाइसु हैबा नहादगी अहंदगी ओइना लेरबनी जनरेशन हाइबसे सही 35 की ममांगा हौजिक मानद्रे अदुगी थाजबसे अखोइ लैजै प्रजाना तौरीब पोछि चुम्ब्रा लानब्रा कैदोबै तौरिनो टाइमिंग दुना कमाइन तौबनो हाइबसी पोट मैजे ओइना म कंसीडर तौरगा अदुगी मथक टू द प्रेस रिलीज द अखोइना हाइजग्रिसे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट तौबा इश्यूज है सिजना इलेक्शन डिसाइड तौगदब नथि इश्यू मयाम म लैरि सि ओइना कंसीडर तौरगा वोटर सिंगसिना प्रजा मयामना डिसीजन लौगनी हाइबसे अखोइ मयाम की ममांग द थमजग्रे ओके याम नोइसे अरोइबो इना तेंतक ना हाइबि अखोइ मतम सलोइसलक्रे कोगी थांगमैबन केंद्र दगी थोकबिरपनिना थांगमैबन केंद्र की ओइनादी as a mireba moina kari kari di thangwiban gi damakta tawbat hadi taw mathok tan khabi hojik hojik so koi existing labiri ba koi sitting mla so koi bjp dagi ni yamna phaba candidate na mayam launari ba du ma candidate am khangni adu thangwiban gi damakta di kari kari taw yan khanbi thangwiban manung da ojaraj na hojik gari macha ma puthoga thaubiu manung sida thauri khoding khoi gi lambi se वर्ड से लेते शेगाय बहाय बन तो उपाय लेते कोई लंबी से पूरा शेगाय रहे ओके 0 माइल दे लेबल माफम अमदा आओ अदगी सिवर तौरी ने बहुत मया से तौखाई बगी अवाबा मयाम से डिमोनेटाइजेशन की अमु इकोनॉमिक ब्लॉकेज की अमु लंबी जो सिवर तौरी ने ना
तौगाइर मफम खुदिमक्ता लंबी अनान बम लैत्रे अखोई थांगमैबंदा लंबी नालिसे अखोई हौजे की अखोई एमएलए होय बिरिबा अखोई तामोसी की युम की ममांगे लंबी से सी मंगाइरे अखोई थांगमैबंदा फजरीबा नालिबस सिगी पोचे आइने एमएलए ओइरागदी मयामना इगोंदा सपोर्ट तौबिरगदी local area development fund की लुपा अमा भो कराइदा चतखरे हाइबसे आइना पब्लिक नॉलेज होइना इंटरनेट हापचगनी लुपा ठिकादार न कनानो करम कांद सेम की बनो कमाई तौरगा पैसा कनाना सैंक्शन तौगी कयाम संगी हाइबा सी थांगोइबन की प्रजा मियाम दा आरटीआई थानद्रसु यार आरटीआई थाद्रसु याबी मोंग दा पूरा ट्रांसपेरेंट होइना थमजगनी लंबी थोंग सेमजगनी हाइबसे आई थांगोइबन की प्रजा मियाम दा थमजनिंग ओके याम नुंगाइजे थांगोइबन की ओइना वालौरिबु मयाम सी लंबी थोंग दबो एरो अमदबो एरो मसी मयाम सी यामना ट्रांसपेरेंट ओइबा मोंग दा सेंगलकनी हाइबगी थाजबनी एट द सेम टाइम लाखदर मिखल सिदा इशू अमा खतंग दा कंटेस्ट तगदब नति इशू मयाम लेरी हाइरबी इशू मयाम सी यंगुरगा कोगी अनोब कोगी पार्टी अमा ओइना थोलिबा पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस समना प्रजा है खंगरीबा पार्टी सिदा मयाम की सपोर्ट फंगनी मरोइना यूथ सिंगी याम चावबा सपोर्ट फंगबा याय अदुगा एजुकेटेड ग्रुप तगिसु याम चावबा सपोर्ट फंगनी हैबगी थाजबा अमगा लोइना हाइरिबा कोगी प्रजा की कैंडिडेट सिंगना हुजि याम कन्ना होंजे चंगसन बिरी अदुगा मरुइना कोगी थांगबैबन एसी की एस्पायरिंग कैंडिडेट बिरिबा कोगी ओजा इरेंद्रो लेचोंबम नसु याम कन्ना होना बिरी हैब तारे ऑन द नोट ngasi ओनदी ngasi की एस्पायरिंग कैंडिडेट की थरम से मतंग सा लोसन जरगे ngasi की थरम से दा ओजा इरेंद्रो लेंब्रिक थरम से बथवा हैप्पी बिगी दमक ता ओजा अमुकना था सुमदुक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग थैंक यू मसिन ngasi की एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खत खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join तो बिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरप यागनी with that this is Raj Nongthomam signing off खुरमजग